for me will be about Attention TV. So, Attention TV or YouTube. Now, because what I says, I won't subscribe or ya any day of Brazil or notification bell. Now, me as a client, like I say, be there to me to 20 news. You be a yet to be a not what I also when you be ashy. So what I say, Beba Chobidiana Beramaya Wata, send him winning the Dadano, and then so no, you say, Yakodana Sadia and Chia, not say ya Tia Sama, not to say Adianche. The Bian in Sama Air Coso, and Attention TV, so the Sudi Jaya now the Aswaye, yet the Sia and Nama ye pen Samuani. Now, Ubika is a Assembly SC, Assembly SC, also for Owusu Bempah, or that's for Yatuni. Glorious Wave Chapel International. Meaning said do one name also for Owusu Bempah send and comfort target so MPP sofu. But also chill say no correct name no or no assembly na who can not just say waka di maybe ya channel no not just say wafa waka. Nya ya betwe ahwefo ne atiefo adwan kwachi kakra election 2016 and 2020 the years of ba bia Owusu Bempah prophecy yi tutu o ma na Addo Shan comes na do beba be yama mpanyini ni nyina na kyese etimi baamu aha na bibia etimi kama de jana obi ka yese ensem ne de edoso na emom ye be ni tiawa na ma wonso no watimi akyim na ehu de eko ye Owusu Bempah enfanse wadwa mfatini beka de wa bolobo Owusu Bempah kyema eye omampanyina na Addo na so ayede sisi de wo ka bibia kyere na wontie Nanka ono nim se senya amamo no senya nyame yi ne ho adi ye kire ne se obeyema mpanyina bibia betima koso no enye sa na eko ahyase ne de nanka o se ne first 4 years ne de na chese nka nioma etutum na chese nioma ekoyi kakra but ne 4 years awusa ye 2020 ye to abani wi de ne 4 years awu twaka ye for 2016 4 years any 2020 ekoso 4 years ya oya de kogu de some 4 years de nkoye kete na nu bi ni woso aduadu ba hu Ghana fo nsema wa kan ze gabi Otchere Darko ana ye finance minister ye Ofori Atta omo na sese no mu decide ma na Addo no peso Otchere na Addo mani nyanti asese na Addo yi ye Ghana for the to abama nemum enye gabi Otchere Darko anase eye photosamfo Ofori Atta no mo the to abane ma ho etime pa cho ye ne ese fata na ma ahoto etumi emra omemu oso ma panyina na Addo dankwa na so ye den je so kasem bia che na ontie wo kasem bia utuni fuse de kura ontie na no achi kura de na nsem osade be bo mu kura ni se ye na Addo ba ye be share bo 2020 o wini ye no se ko be boa na meja na so den kura wa pagesi ho but enye no hunti ni wakasa enye no ho ya hunti na ode kasa na mum no seni asem no kura na eda no ehwa na ode tu o de yenko ni ekotie ensem bia Owusu Bempah editu dwa no o ma pani na Addo dankwa kufu Addo akoma papa no owo bra na onya metena Ghana konya kese so asesa enye nkrofo no ma ya mentimi nko ne nche bie ma ankansema me kan kamenka ne dem an kamekọ na nim na makọtena so anim maka chen say in fact opani o mo nka no kra nkyere wa be se me kama ati ase se akoma na unyaaye bra na onyanya o ma pani ma onyame hu wo edo o man no ma wo sesei no akoma na nte sa biem sesei wada ne te se so nyankopon hu no so na akoma papa e no de Israel ko nyama no afi duru tem bi so na ontie odifo Samuel asem afi no ontie nyame asem ono ade ne peye de opɛ ema onyame twen ne ho ema Israel ekwa ho kyerem ema David mpo ebeye king so na Israel fo wa ho kyerem enti me pese na kufu Addo ene wote nyame anim ni said yon si chance no wasesa omo twa ho ahia ne nkanchro me kanchro wasesa because even the first 4 years in impo in fact Ghana for ye di ho adanse pa na fa ye den na it is alleged we dear mate say it is alleged sana nkrofo keka na me titibi ye say finance minister no dey say Ofori Atta ene gabi Otchere Darko ye say omu na omu ye bibia eso nya gabi Otchere Darko ne Ofori Atta na Ghana for to abana ma omu Ghana to abana ma awu na kufu Addo wanya mane anyame yi kire yen ema ye kan ye din ho adanse ye ten ho mpenten kwa ebo ho mpa ye ho akwankyere ma onyame ma ne ba mu no
Wama say nkrofo kra free say dabre ya nhunu ne ye kan ye eso mi huni me swear me life said de mi hu fa na kufu ado ho so na nyame yi na magana no sanya ne kura nyame nyime nkwanfiri bi nsem Awurade ma me hu yi ti na me de kuku oduro kan a na me nsuro hwe no banana do wasesa na kufu ado a me nim wo no enya wo na wo te akonya no sesese no na me nim se nkrofo nka nkire wo de a odo ana wo ma oman no sese odo nani ho biem odo se na nsan me ma nchen bibi nti na me ma nchen eda me hu se wasesa e na me ja wo nchen ba enya ya odie enya bibi na me hwe free wo o man pani mi da bia me ka de me ka ne se wo hye ebo senka ya sori anka obebo ayen na nka ye bat eno kra de ha me biko nyame adom ye ye nyame adom ye be ye ya de ye mfa ye ho ntu nipa so enti enya no ho ya odie na me de kasa enya no ho ya odie na me de kasa o ban o man pani na nado dan kwakufa do wasesa ken Ofori Atta ene gabi oche dako enyo omo ne eto aba ne ma omo but it is alleged sese baby abefa bia yes oh ministers nimpo ombe bibi na ken Ofori Atta ne gabi oche dako ansan ase a omo ntumi nye I mean what is all these things and an kind of fire din obi ntimi nkasa momo man pani ni hu se eniema nkoye MPP for mon kan kire na Akufo Addo se eniema nkoye ma munsuro mon kan kire no we ni party say ya eni dia ne adema ne sanso ayo man pani yo enya busuafo aha ne di nsem BBC me pacho me dia ne bere mai wata na me koso aka mo se on subscribe ya me pacho subscribe na mpempi na se the trending news na se story bituma on so atimi nya bi ahwe nyankopon kan